Kot kaying dorbar Shillong Dr. Ricky Andrew J. Sengkon kyrpad ya ketanat cok sorkar pedeng pet ya kemariang klau kaptap pat kacing kelak sun beneng man pensange no mardor ya jingbishar padang ya chakmat na kapenta banshna ya ke integrated cement plant ha kashnong Daistong ha East China Hills District Kashiti Kabalatho Hakakatwe Tarik Februari Shah Bhupendar Yadav Menteri Katanat Mariang Jong Kasorkar Pedeng UMP Ulapan Ban Pensange Eno Ya Kaching Pentre Kam Shushu Ya Ka Application Jong Ka EC Ka Payadai Bat Ka Project Balaterwa Da Kashiri Cement Limited Ka Badang Up Ya Kaching Toket Ka Balat Luoj Bat Ka Babania Alor Kaching Hakurkom Trekam Bat Ka An Katkum Kashiti ke projek Balaterwa ke kentup ya kacaka penmi boarding kaba 0.95 million ton ha kashisnem lani MTPA. Kacaka penmi boarding kaba 0. Kendai MTPA kacaka penmi boarding kaba katsan megawatt ka rikom penmi ya kacingshet kaba nyau MW bat ki kejingtai ki bayadai bat kat ni ki bala sapriang ha kacaka kumba ar laksan hojar ai u MP ulabatai ya kani ke projek kum kacing penkela ya ki karkhana ki bahe ha ke distrik kabalamat lepa ya kacing ha kam karkhana kabala lumlang MP ulakdo lai tali ki nongrem bakongsan manpan jingsha suspend Nengkong ulapan pau ya kicing song ya ha kabayadai pat kacing jong kamariang bat kacing la banket ke East Kan di Hills. Kabapenlong ya kikam sna mausun bat kikam ti mausun ki bubunjat. Ulapan pau bakurkom penko ya kamariang kadai ban bishar benia ya kacing ta ki balalum lang ha kathan kentup ya kacing long kasuin beneng bat kacing kit jong kiknyang kacing don jong hapo khandau kiwa bat ki jakarep bat kumju ru ya kacing yap jong ki klau bat kacing klat no jong kamariang Kashiti kalong ba kacing ai jing bet klem kacing bishar benia ya kacing ta kabala ban pen I kala ban yale persha bat kinong rim jong kacing penroy bane bat kanong rim jong kacing sumar kabala itu hakaan jong kamariang jong kari India kat badang ap ya kacing pencisa ya kacing wiang jong kum kani kacing thau kacing ya chakmat bat kacing penkut kala panlong ka badang kloi kala kdau kabar UMP ulakdau sha kacing pen pau na kinong song snong ki bakeno ba kidon kacing duna ha kacing ngap pat ba bal penlong kat kum ka EIA notification arja riu kicing keno ki kenthop ya kacing hanglat pan yishim benta kacing penting bat kacing hanglat ban yorung bat kacing bomla ban pentikna ya kacing yamir jingmut kabalat luit bat kabadan jingmut lada penskem UMP ulong kum kini kicing bombet kin pendo ya kacing long bacanai jong kacing penko ya kamariang kabalai bat kashiti kaban pau ya kicing snokia kabayadai bat ka 6 schedule wat kicing yada ya khandau kasyap kamikalia namar bakal sensar hapo ka 6 schedule jong kariti sensar kadon kam ya kacing trace tom kap khamchur hagi kam ki bedai bat khandau kasyap jong kiriulum kacing long try khandau kat kum kariti dustur bat kacing bot renti ya kamikalia transfer of land regulation act khat khandai nyop huai UMP ulaban pau ba kicing sokya ha ko yadai pat kicing ai ya ki no objections and certificate lani ONC bat kicing bot renti ya ki kendon pen kala jaka ka penlong ya kicing pen bet benia ka bania ha kaliang ka an chwa ban aila ya kicing kular karkhana ki bomla ban pen kala tak ba pendon kam ya ka artikel arpway jong kariti sensar Dr. Ricky Singkon lakado ba kacing yada ya kamariang bat kacing penbiang ya kacing kilong kibenta bukongsan jong kahok pan ulapan pau ba ha ba kicing keno bajur ha kerupam trekam pat kicing sukia ba lalum lang ha kamariang kidon kacing start jong kabor sensar kadawa bandai ban pensange no ya kacing penkuy kat badang ap ya kacing pensisa UMP ulakarpat ya katnat pan pensange no mardor ya kacing pentre kam shushu ya ka application jong ka EC banbu ya kacing bishar nia kabalat luoj ya karukom bishar pat ba kacing bishar nia ya kacing kita ya kamariang kabala lumlang bat kacing bu rinti ya kendon an ya kacaka pat kicing yada jong ki jai ben riu bat man pentikna ru ba om shem la shem ya karai ben khoi ka bakadu tat hadu man dadep ya kum kani kacing bishar nia bat banbu ya kicing lap jong ka ha karekot
Ulaong susu ba lada kini kakam kaya klem ka jingbishar punya ka pasngau hun unca penbor penbud ya kilat kilinti ka babiang jong ka parlimen bat kitna trekam ki badon kat kum kaan. Ka ministry ni unong kersan ya ka project kim shem la jubab ya katay ka shithi hadu menta. Persya kinong song Daistong ya ka jing sngau pat ba. Ki pat ba nong song snong jong ka snong Daistong ha east and hills kila persya jur ya gani ka jing pen sngau pat ba bala penlong ha ka biya day bat ka jing tumush na cement plan jong ka shri cement limited bat kila dawa paday bun pensang eno ya gani ka exercise. Ginong song kila ay ya kacing tho sa Menteri Rang Badu kari Narendra Modi Menteri Kampung Yeng jok Sorkar Pedeng Amit Shah bad Menteri Karnat Mariang ke Sorkar Pedeng Bhupender Yadav da ka bagentu bantuklar halor kani kakam. Lapha ru ya ki kopi sa MP kanong ba Shillong Dr. Ricky Sengkon bat sa Meghalaya Human Rights Commission. Habakren bat kilat patay kubor nongyaki ha ka imlang sa alang ba Richington Singhai lakeno ba kijing persya ya kani ka project kilami shwa bat hadin ka public hearing henry la shui no bian yaki da kibor badai pek. Lakeno ba ya kanu objection certificate la ai claim ka jingpetep chong ki babon kinong chong snong bat batang kato ka ningot kiriu shimet kitip ya kijing don chong ka jingyate bat yasoy bat katay ka company. Cucu uba siang sai ulapente bakatei ke kenhun kala ya kendu ya unong yalam kaliang persya umukul sangma bat kinong yalam ka Voice of the People Party lane VPP ban pente pchaki halor katei kajing kinong sosnong ru kiladon kajing kermen bayakani kakam on sara ha parlimen na pedeng kajing bakong san balapan pau ha kajing tho jing ken mau kalong kajing jan jong kacaka karkhana bal terwa bat krem lat pra bat labi kabalashim bakadai kawai nagi krem kabajrong tam haisya. Kinong sosnong kila kro ru ya kajing don ki jakarep bat kitolong hajan katei kacaka kumcu ru ya kajing lap dangshen ya ujat dok ha upaduna bha katei kacaka. Ka jing tho jing ken mau kabu jingkeli susu ya ka jing keno balapen ken ya ka an pen kala ha ka jing khai jaka ka padon kiti ya ubri upomdei uri ulum. Usiang syai ula keno ba ha katei ka jing pen sko pat ba la sya tang ya kinong kersan ya katei ka project ban yashim penta kat ba ya ki weipat lakang bandrung. Wat laki he kidon ha katei ka caka da ka keno ba ki kam benroy ya kiladep sedang ha katei ka caka balaturwa. Kipat ba kila maham pada dagibor peniat kim la ban pensange ya katei ka project kila banshim kia ban pensange hi daladi ya kacingtai. Ya minta kidang ap ya kecubab na kesentar halor kacing dawa jongki ban pensange no ya katei kacing pensengau pat ba.